Arkadaşlar trailerdi boşalttım da oldu bizden. Go to Carriers degan. Bırak. Bu trailer. Hazır biz barıp. Buyursa trailer'i koşabız dagın. Haydap ketebiz. Bismillah. Buna koştuk. Buyursa emi. Bundan saçılap da bilesiniz. Bunday oldu. Bunların koşalım dagın. Bütün götürölü. Aydayla. Bunu hazır bir şey inspection gibi. Buyursa. Peki buyursa trailer değildi gemi. Hansın cavaylı. Eşigin cavaylı. Ne buyursa getiririz. Olacakta bala. Canka kara traktiniz. Görünçüme gerek. Nomerin mocaga katırıp koyun desem. Bu da şistigranyi eken de. Mende şistigranyi yok. Anan şistigranyi alıp uşul jaga katırıp koyuz. Bu dirgartты. Kımbatın жақсы качествосын алдық, ортасындағы турбалары менен атайын. Жақшына қылыпчы. Көпкө күттік мұны. Ечағылы келген. Мына қара кранштейндер келбей көпкө күтіп қалдық та, шулары келбейчи. Бұл беркилерге түшпейді екен. Азыр келді, бұйырса жақшы. Rio Partners Go to Carriers. Трейлердағы жапжан екен, бұл бала алғанына бірлі ай болған екен. Анан мен тартып кетіп отам азыр. Кейденс деген компанияның трейлер аябай жұп-жұқада. Жолдан чочуйсың, bir палетин кулап кетсе, капталынан тешип чыгабы депчи. Аша достор, акула на охота, вышел на охоту дегенде. Кет дегенде. Эгерде кааласа, бисмилла деп. Эми навигаторду коелду да жөнөйлөм достор. Ушундай кылайлы. Бисмилла деп туруп, муну дыга салабыз мынаны. Андан кийин 12 мени кое беребиз. 12 отурбайбы? Koyur özünden uç. Öz dığa salganda dile özü koyur et gede. Özünde papruşki koyurup koysun da. Bismillah deyip. Haydayız. Peki evde kalasa. Acırın çakındalı eken mi? Haydaylı. Gettik kuda kalasa. Birinci jük akula menen. Birinci jükті Alalıдағы Dallas'a кетебиз. Illinois Auroradan Dallas'a кетебиz. Texas. İşte Texas Dallas'a кетебиz buyursa. Onu maşına mına жерден аркага айдап кетип калды. Аркага. Опа. Мына жерде турат эле аркага айдап кетти. In 900 feet, turn right onto AG Atwater Drive and then you will reach your destination. Arkadaşlar hazır geldim. King's'dan yakın, namaz King'si. Buna degen var bitti, yusa. Şunda işkan eken. 18.000 pound Illinois Aurora'dan Dallas, Texas'a gideriz. Burada ofisi var. Çoğun alacağım ki sınırlarına trakt koyuyoruz da girip çıkıyoruz. Biz yük alıp ketkene geldik desek, хорошо, mına koydu, doktor nomerlerini aytat, koyuyoruz. Ona girip çıkıyoruz. Şu arkadaşlar. Beri toktağında kadim gideyle enge koyuyoruz. Ekonu tartağız. Eko canı kaldı. Oldu hem. Türlü götürüyoruz. Şu özüm. Volvo'nun engini жаққан жері мынау да. Son мына жерде күн постоянно бұрыштан тиеді. Ештеңе қыла алмайсың. Мына чейин чөтті. Олны жауып қалады. Son мынанысы да аябай чоң екен. Мында алып тұрып жүріп қойсын. Мына бұрышық кемтік қой мына. Мында бұл жағы да мындай ойланыштырып қойып тұр да бұл жағындағычы. Екіншісі болса мына менен көп сұрай береді жаңағы не барбы депчи. Тахограф барды, ушул планшетте болот бизде. Бул жакта. Ошондостор. Кирип чыгайлы. Камерасын коюп тур. Ачпайды. Киребейинчи, бисмилла. Эч ким жок го? Эч ким жок. Эмне болуп кетип калгандар, кайда кетип калган? Жылан чыкканбы? Үйде ешкім жоқ болған шурда
Үйдөн не жылан шыққанмы? Үйде ешкім жоқ қой деп ұрысшылаған бұрын. Başka şeyine girip görelim. Şimdi yok ama. Rio. Krasavчик болып қалыптыр, мақтауға Алла ғана татықтым. Бірақ мұқтаждықты шешу үшін аябай соның аппаратта қойын. Мені мына жетіге қой деді. Қазір мына алдырақ biraz айдап тұрып arkasından sındırıp gireriz. Your seatbelt is unbuckled. Hemen tatrik. Ne deydi başka? Hazır traktı. Sındırıp girgizdim de moca kaça. Emi döngülöktü. Cıldırış gerek. Nalar giretti. Hazır biz traktı aldık aydayız. Mынау тандем ортада қала береді. Біз трейлердің үстін сүдіріп кетеміз. Арқаға жылады. Бая ор, кара жүкменен кіргенде арқасы басылбайды. Мұрынғы фритлайнерде тормоздың баспастан тұрып, içінен еле аз көргізім. Бұл жерде мынаны шешіп қойышымыз керек та. Бисмилла. Мұрынғы фритлайнерде білесіңер. Мына жерде трейлердің тормозы, трактың тормозы. Hazır мен трактың тормозын еле қой беріп, трейлердігін қой өрбесем, бұл автоматически қой өріліп кетеді. Ол мені ертірақ айда деп, мына қыл өтеді. Hazır мына. Опа. Еми. Kayra düşüp nekesini görgözeyim. Kameranı öçürmesinden turup görgözeyim mi? Neke cıldı. Tandem cıldı gördüler arkaga boşunca. Hazır emi kayra bozduktu. Bunun şu maşakatı var da avtomatiski olup cılıp kete verir. Emi nаны kayra ulaşımız gerek. Kızıldı. Çok şeş olup ağlarına. Emi arkaga tüyüz aydap giremiz. Bismillah. Bilbegендер үшін жаңы тракты айдағандар үйрен алсаңдар өзіңерге пайда. Еми екі трейлерден қойырыз. Арқаға айдайыз түйіз. Kütüğü oturasın abi. Telefon çıkma. Oldu. Sırası Kızılcan kaldı. Yaşılcan durmadı bile cana. Hem kütüğü bitkende aytat var dokument alağız. Eşikçe oğaz aydayız buyursa. Şu dostlar. Kuyruğuna çeyim kütüğü turgunla koşunağına. Çıktı odat buyursa. Gideyiz. Tarak. Pagada son болып қалып тұр, Чикагода күн жылып. Достар, пломбасын алдым, қағаздарын алдым. Hazır eşikті жауып. Воздух толғанға чейін үштеді. Арқасын бұрыш үшін бері қасындыраттым, тетіреді. Өзі тосын айдайыз. Жашыл жанды бізге. Көрөлчү қанша жүктеді екен. Азыр мұ тандемді дөңгөлекті алдыға жылдырыш үшін дағы шол воздухты суырып тұрауыз да. Мынау жерде кнопкасы бар, мынау тештер кіріп кетеді мұны тартқанда. Азыр ем алдыға жылдырауыз. Bir тешіге 250 паунд, 300 паунд қарағандай. Алдыға арқаға олды. Аннаке. Ne alıp aydı. Nanam navı neden tartış kereli de. Bunlar olsa narağına teptirip ayıptır. Ben de
Remen бар беле, ремен жок эле. Берки машиналарда ремен бар эле да. Мында ремен жок. Шумен деп туруп койтур мейли. Азыр эми муну акыркы мынаны берген. Мынаны документин акыркы палетке салып койду. Акыркы палетимне жерине кыстарып коздум да кылып. Болду. Мыналар зыңкылы кармаптыр. Өдөлөрүн да мындагы да. Өз болгон 18.000 эле фунт. Жеңил желп эле. Некен билбейм. Ана туруптур да. Жакшы. Кеттик эми буюрса. Эшти жабайлы. Пломба өргөн. Пломбасын кадайлы. Кеттик. Несин тактык. Пломбасын. Эми трейлерди аркага жылдыралы да кетели буюрса. Мынанысын дагы чыгарып турабыз. Бул воздух. Воздух кармап турат. Эми тракты аркага айдайбыз. Азыр көрөсүңөр. Мынаны улайбыз азыр. Трейлерди алдыга жылды. Мына тешикке туура келди, көрдүңөр. Азыр биз турмузду коюп бергенде воздухту тешиктен кайра чыгат. Ошентип кетебиз кайра. Ушунусу кичине машакат экен да. Берки тракторда ичинен отуруп эле не кылып коесуң. Окей. Жаңы трагедиялар көп эле калды азыр. Ушундай кылсаңар болот да. Эми ак жол бисмилла деп туруп жолго чыгайлы. Я бисмиллахиррахманиррахим деп туруп. Алласка миң майыл. Кеттик эртең базар күнү. Бүгүн жума. Биз базар күнү эртең менен алып барабыз. Халас. Өлбөгөн жаңга жаз келет деп эле. Чикагага жаз келиптир. Күн ысык. Karlar getip kalktır. Bir cuma murun ele gün soğuk, kar olup, yağmur jağıp, şamal. Hazır dele şamal oldu, biroq gün açık. Bizde çayıtday açık dep koysunlar yere. Şunday. Dostlar vaqtdan faydalanıp bugün Arapa, erteң orozo, barыңыздардын orozo bayramыңыздар менен. Анан кимди анчам чефирлерде же башка да капа кылган болсом, мени өтө тез кечиргиле. Orozo kaldırmastan. Ben sizleri daha geçirdim. Benim daha sökkönler, tişkenler var da. Zaman yazganlar var. Sizleri daha beni geçirgiler dostlar. Ahiretke kaldırmayla. Şunda bağırız yakşı var. Allah razı olsun bağırınızlardan. Allah için bağırınızları yakşı göremen. Allah için geçirgiler. Allah için ben de geçirdim. Gün daha geç girip kaldık. St. Louis'e gelip kaldık. In a quarter of a mile, take exit 40B. St. Louis деген шаар. Штат Миссури мына жерде. Өзүңөр азыр. Штат Миссури, Welcome to Missouri деген. Ахаласа. Штат Миссуриге келдик, St. Louis. Jıl olgun okşa, 400 deyip, 400 deyin жазысы var. Şaşılgenler geliyor. Biz mesela şaşılmayız. Arkadaşlar. Dostlarım now Flying деген заправкада солярка арзан экен. Оклахомадамын. Оклахома Ситиге аз калды. Оклахомадамында. Азыр мына жерден солго бурулуп Flying'e киремиз. Көрдүңөр? Мына силер 319 деп турат да. Маркет этет атпайбы? Камерага маркет этет, негизи өзү маркет этпей эле турат да. Анан
Башка жерлерде 360, 384 ушундай да. Башка жерлерде кымбат. Бул жерде ушундай арзан экен. Ошон үчүн ушул жерден заправка кылайын деп атам. Мынау таш нарыраак токтосо болбойт беле. Кыскасы азыр ушул жака кирип арзан экен. Башка заправкалардан 40 тыйынга, 40 центке арзан экен да. Заправка кылалы. Кече заправка кылгам, болгону бул жерде арзан экен да. Полный бак кылып көрөйлү азыр. Эртең деле керек этет дегенде арзан жерден заправка кылабыз да издепчи. Бошу бар экен, бош эмес экен бардыгы. Бардыгы бош эмес экен. Айрым аны аркасына тура береличи. Азыр жылып калар. Ушуну заправка турайлы. İşte etken bu. İçkeriden please pay inside deydi. İçkeriden төлөдü. Def жоқ deydi. 2 saat turgan nemesi de koy. Пайдасы. İçkeriden болсо içkeriden de. Мына жерге не кылып көрөлүчү. Бизден бир фокус иштеп көрөлүчү. Болобу экен, болбойбу экен. İçkeriden мен şu жерден эле код менен куйсам. Болду. Куябыз болду. Ачылбайт го. Кет. Кем нарагына коян. Мына жерде деф куйлат да. Деф жок экен. Значит, деф куйбайбыз. Нарагын өтүп, нарагын коян. Volvo'dan крышкасында да жазысы бар экен. Сол колдун күчү жетпейт го буга. Бул бак 100, нарагы 100, эко бириги 200 галлонда. 180, 380 литрден. 100-100дөн болгондо 380ден. Belki европейскилерде 1,5 миң тонна болот го. Буларда андай эмес. 320'dan 399, 320'dan 50 тиынга арзан да. Arkada очередь. Illa gideyim. 264 dollarga koydum. 82,5 gallon. Hazır def kuyuşubuz kerak, keyingisi def жок экен. Hem ketaverabыз def жок. Ошо достор. Мына ал жака жылып коюп, анан ичкерге кирип ала турган нерсе алабыз. Бисмилла. Кеттик. Обойлорду, айнектерди бир сыйра тазалап жууп койдум. Бака достор, силер менен биргеликте Texas, штат Texas'ga кирип келдик бака. Десеңер өзүңөр. Texas'тын өзүнүн байрагы бар. Азыркы gördüler. Bak dostlar, biz Dallas'a geldik, anan şaharga jakındaganda maşina көбөйөт. Bilesingер, оң жакта, сол жакта. Менин доставкам, деливерим эртең менен, бүгүн суббота күн, эртең меники базар күнү. Мына көрүп атасыңар, ошол зданияларга. Доставкам ошол жака экен. Азыр адрести карасам. Бирок мен азыр ал жака барган менен эртең кабыл алам. Азыр биз 4 майлга 6 километр наракта тракстап бар экен, ошол жерге барып эс алып эртең менен келип о жака берип коебуз. Мен эми силерге кыскача бул Техас туурасында бир кыскача айта кетейин. Техас илгери бул Мексикага карап турган да. Мексика өзү көп штаттарга карап турган. Мексикага, Калифорния, Техас, Аризона, Колорадо, Юта, Аризона, ушул штаттар Мексикага карап турган. Анан ол
Мексика карап тургандан кийин бул Техас өзүнчө бөлүнүп, мына жака мына жол менен кетет экен да. Анан Техас өзүнчө бөлүнүп, өзүнчө мамлекет болуп, кийин Американ составына 1940-1947 жылдары Американ составына акыркылардан болуп кошулган экен. Анан азыр Калифорния негизи эле Америкада эң баягы не жактан деп коет эле жанагы өнүгүү жактан биринчи орунду Нью-Йорк менен Калифорния дайым талашып келет да. 1-2-ничи. Нью-Йорк менен Калифорния баягы ВВПсы аябай жакшы. Анан мына бир жакынкы аралыкта бир 5 жылда мына Техас Калифорния менен Нью-Йоркко мындай жетип барат. Бул жакта курулуш тармагы өтө тез жүрүп атат, өтө тез өнүгүп атат. Өтө тез өнүгүп аткан штаттардын катарында да сап башында Техас. Өзүңөр билесиңер, миллиардер Илон Маск жана Тесла ошол дагы Калифорниядан мына Техаска не кылып келди, көчүп келди. Ушул заводдордун баардыгын көчүрүп келди ушул жака. Башка жактарда деле заводу бар, негизи ушул жака аябай чоң заводун Техаска көчүрүп келди. Себеби Техаста Нью-Йоркко, Калифорнияга караганда налог аябай аз. Калифорния менен Нью-Йоркто эң көп налог Нью-Йорк менен Калифорнияда. Техаста андай эмес, андан аз. Ошон үчүн мен деген Америкадагы байлар дагы ушул Техаска көчүп келип атышат. Ушул жактан бизнес кылып, үй салып дегенде үй алып. Мынакей бул жерде места бар экенби? Выходной күндөрү места жок болуп калат эле. Мындай треугольникада коюп алышыптыр. Места жок окшойт. 235-тин боюндагы неде тракстоп. 230 бу тракстоп местасы бар. 230. Ошого карабастан места калбай калат да. Бул жакта трактор аябай көп болчу. Мына экинчи круг, такыр места жок. Оң жак, сол жак, наркөт, беркөт, аккөз, каракөздүн бардыгы, ушунун баары бекер турат десиңер, жүк жок, калып кеткендер. Жана жакта боптейлдер тыгылып алыштыр. Бир да места жок, тоба. Бир да места жок. Анан келип мына жерге коюп алдым. Мында бир бөлүп турат. Мына International деген трактор. Мына жерге коюп алдым. Бұл жерден қу үрбесе эле. Ушул жерге туруп алдым да. Эртеңге чейин ушул жерде туруп турабыз, қу үрсе анан башка жака турабыз. Мага мына лоубой деген мына болот да. RJM деп коет лоубой. Бул жанагы экскаватор, жанагы оор, анан бийик жүктөрдү ташыйт да. Мына биздин трейлер мына жерден башталат. Мунун карасаңар ылдыйлыгына. Оор, экскаватор, жана кран, жана башкалар ушундай менен ташылат. Ушундайга кызыгып жүрөм да, негизи ушундайга өтсөмбү депчи. Аябай жакшы техникадан да. Бирок бул да жүк жок турат экен. Мынакей биз мынайга чейин газонго чейин чыктык аркабыз менен. Макдак бар экен, Макдональдс. Ошеке достор, ошеке дедик го. Ушундай достор. Барыңарга ыраазычылык, ийгилик. Кийинки видеодо көрүшкөнчө. Assalamu alaikum.